Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Hai Tuhan, Kamu penuh rahmat dan sejahtera kepada umat-Kamu Muhammad dan keluarga. Ya Allah, Nabi Islam bermajah dan muslimin, ya kafirin dan musyrikin berbangsa. Ya Allah, Nabi Islam bermajah dan muslimin, ya kafirin dan musyrikin berbangsa. Ya ikhwan fillah, taqaddamu bil jihad. Al-jihad fi hablillah, Allahu yansurna, Allahu yansurna. Ya Asia, ruhum min naumikum fanduru ila wasnikum. Ya abna'ana jinsina Asia, ruhum min naumikum fanduru ila wasnikum. Hai saudara, kamu berdagang tanya jihad, tamu jihad berjalan Allah. Hai anak-anak Bandung tanya bangsa Aceh, beredar dalam tiga berdoa bela nandro. Hai anak-anak Bandung tanya bangsa Aceh, beredar dalam tiga berdoa bela nandro. Al-Zalimun wal
Orang zalim kafir yang bergerak asalnya benaya dalam hati Allah saja sabi hai anu ananda mendengarnya bangsa menyoita tegak mungkar hai anak-anak menduga-duganya bangsa bertanya taubat pada Allah Tawwabur Rahim Allah